bersari di paras karawitane ingkang dipun pimpin parasut endi saking tatap kutha Prabalingga dusun rasa ngadipun panggoni tayub campur sari di Palaras tetep langgeng tur pasuki. Amiwiti pagelaran langan paksa wonten isi yang menika campur sari di paras karawitane ingkang dipun pimpin parasut Effendi saking ratap kutha Prabalingga dusun nasa ngadipun panggoni tayub campur sari di Palaras tetep langgeng tur pasuki. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di keluarga besar Seni Tayub Jawa Timur bersama di Palaras pimpinan Bung Rasut Effendi saking Resongo ingkang dipuntunjang meriah Arista Audio pimpinan Bapak Suyen di wilayah Naluko Kecamatan Sumber bekerjasama berkolaborasi Roni Kosim Sunting. Biji ini datangnya dari tempuran bantaran Probolinggo ingkang dipuntanggap keluarga besar Gimeniko Bapak Meskali Rambeun Ca Abdul Rambeun Junaidi Putra Rambeun Bapak Iqbal asal dari Naluko pindah tempat di wilayah Rambeun Kecamatan Sumber Probolinggo ingkang dipunkatinaken Kusumaneng Ayu Neng Bunga Putri Neng Diva Putri, Neng Asusilawati, Neng Suliha saking kota Bandia Probolinggo. Selamat siang, selamat mengikuti acara demi acara. Empat serangkai sing duwe gawe yen buyaran ngitung duwite Ateram gentak le ngelompokno dulur uga sak kancane mugi slamet ya sak teruse. Ngono-ngono empat serangkai awan iki padha seneng atine.
ana gedung ning tengah kali ayo ngedong nang jula-juli ayo padha ngedong jula-juli Sugeng rawuh para tamu sedaya kula turi pinarak ingkang kejo mora sandang pangan seger kuarasa monggo amreksani kesenian kita kesenian tayub pinaringan asma kelepis gentol peris ketang royong nyambut gawe kesenian tayub kesenian Jawa Timur asli mula anggambarno watalan pade mora sandang pangan seger kuarasa sejarah lan riwayat ayo dikali lan dicocokno bare kemajuan zaman niki kelepis gentol peris ketang royong nyambut gawe cekap semanten kidungan kula menawi lebat nyuna kunging pura monggo Cak Ahmad menawi Cak Bambang panggung atas permintaan ke tempat serangkai kula terakhir tari gedhog Cak Bambang para sing sayosan hiraku saji suara ning puang sana kara Mas ya Mas
mamresuko ya mas ya mas mamresuko kudu hiling lan waspada kenes kones ya mas mumpung ana muti kang para wirasa ya mas saji seswara ning bangsa nawula kunis saji seswara ning bangsa nawula ya mas aja leren kenes kones sajen yen jangkamu turun teko Setyana sing becik lawan sing ala kunis wong prawira mati yen labun negara membiat mayon paman suarane gendeng pelabyangan nyerambyai nusan toro pianyu wangi kula gono wetan sekara lar
susah kang disangga tanah indah gemelareng Taman Sari Nuswantara pelambangan gemelareng Taman Sari Nuswantara pelambangan gemelareng Taman Sari Nuswantara bareng-bareng di Falas ada Roni Kosim Production Arista Audio. Sun angen-angen sampai sing getih tiati mata walangan rasane ngati piaterung yetakon kira-kira apa bisa kelakon uli sun angen-angen sampai sing getih tiati mata walangan rasane nyati piaterung yetakon kira-kira apa bisa kelakon di Falas Roni Kosim Production Arista Audio. Biru-biru kacang lanjara lembayungi ono ring tetyalan sing bisa turu ya ora kepikiran ya untunge sun mati kuat iman biru-biru kacang lanjara lembayungi ono ring tetyalan sing bisa turu ya ora kepikiran ya untunge sun mati kuat iman. Matur sembah nuwun untuk Bapak sekali tidak usah turun untuk
Tuh, Kacok Abdul, Junaidi Putra, Bapak Iqbal turun dulu karena mungkin gendingnya tidak sama. Jaipongan yang pertama, kula terakhir diberikan Bapak Miskali, tuan rumah yang ditempati atas permintaan Bapak Miskali nyuwun ibu dampingi Bapak Hamid sesarengan Kacong Dedek Putra, monggo tampil di pagelaran. Ditambah lagi Kang Marto Edi, datangnya dari Rambeen. Tohan Dewi Naluko ikut serta sebagai terima tamu. Karto Astuti, Cak Buadi, sesarengan Busa Babarian, datangnya dari Rambeen, dan sekaligus permintaan daripada Bapak Miskali. Kula terakhir diberikan Bapak Kampung Samu Marset, datangnya dari Jenggrung. Bapak Asisa Makbeng, Belandek Sapi Andalan. Cek loh. Sekaligus permintaan Bapak Miskali, Bapak Kampung Kris Kuripan, Samsul Arifin Kanjeng Doso Banderet, positif Kemis Kelebun, monggo juga tampil di pagelaran. Sules Linda, datangnya dari Tribing, dan sekaligus permintaan dari Kang Miskali Solihin Putra, pos Sagi Tengah, pindah tempat menengidul Rabu lagi di bulan Jumatil Awal, dan sekaligus di grup Adem Ayem, terutama Kang Suharjai, calon care anyar Jabun Jemboko. Amin ngono. Iya. Beserta David Pak Tutut, Pak Wisgono, terutama Kang Dibin Sayur, Indra Kartono, Jabun Jemboko. Di grup Adem Ayem positif Minggu Kliwon di bulan Rasul. Ini dulu yang diminta oleh Bapak Miskali. Berhubung yang hadir pada siang sore hari ini 9,5% masyarakat Madura, monggo kepada Umi Haja Endang Wartini Ngicuk Madura. Halo. Halo. Ngetek. Malah halo tok Umi. Ngetek halo Jong. Di Madar tuli Kerja beres tuh ya. Jong. Siluman deh. Beda suara ada orangnya. Wangi cunggo. Sarat tidung, bulat tidung kak, bulat tidung. Ngajemper malaikat topa, kajemper kak, malaikat topa. Sarong ejung nekak pon buleng ejung
tak macam peretretan bule sekampak yayanya tretan sekampak yantarana Pak Mesnali Pak Mes kali ben Abdul Putra dek tretan bule Junaidi tak langkong pole dek Bapak Iqbal seka empak paneka manter pade cece tor banyak rezekina kaju loros kaju turin kempar name kaju nangka eka koroseka kering lantarena mak dari tika gendinge dhisik iling-iling. Aduh nape setompak numpak becak tada kodungan tika nape sepenta sokorong ocak tada burungan Pak Suheri ketinggalan. Bade sambur. Ya eling-eling sik mari ngono modune ya. Heeh. Monggo gendingin apa? Senyaman nyamanan bi malem ah. Lamunan. Oh iya. Ayo dok, bunga masuk. Di bawah umur. Wis, sabolo salaje.
sing kewetu Garing batak ketan campur sawi Sampai garing mulia isun pikiri Gedang rojo sak joro dipangan jodot Timbiang urung aloyo isun pedot Godhong sawi enake urapan klopo ati iki kaya mung kanggo rika gedang raja sak corong disaredeli dong sing percaya badan dodo iki Watu aki arane pasir Waktu gembyang kaya kelangan pikir Saben dino aku ilang mikir kaya kelangan pikir kowe telopo arane kelugu disikari diporo dadi pitu saben dina isun sing bisa turu deden riko ngomong sing kewetu Aring-aring bakal kita campur sawi Sampai kering ulia isun pikiri Gedang rojo sak jodoh diperedeli Dodoi godhong sawi enake urapan klopo ati iki kaya mung kanggo rika gedang raja sadurung diperedeli dong sing percaya badan dodo iki mrene tak kandhani waya bengi gawe saja bingunge apa tenan gawe duwe janji anak bojo ora tau diopeni le pada dikace saberengan Sing kok taun ora ngisel taburuan Malam minggu sing kok agonjengan Marno lisut wa dua sakajaan napa bener tika tak selewengan Iya le ya malam minggu tika aku cengan kotu ing tika ponan dibele Ya se gonceng bertika lampiran biru le manja dikace saberengan Sing kok tau mondek nisir taburuan Pajen bener Sing kok agonjengan Aglabi pote Kang bagi ida Atur sampai nuwun terima kasih penghormatan kepada Mas Heri Bung Selamat datangnya dari Ono Asri Cak Dul Sakur Osen Zuhid sesarengan Kang Bagrida Pakel Abah Gusolikin Bodang positif kedua-duanya calon kemis legi di bulan Rasul nanggap tayub rong bengi telung dino ayo ono wayangi barang Pak Sutri Pakel Tresnoga Pakel Cak Mudrika Naluko Misnam Nopan Sombo Cak Misnadun ini yang punya Indomaret Alfamaret keliling datangnya dari Togu Cak Sunang kalian Sanur Putra Degrung Bung Wahid Bung Aziz Cak Sumarlis beserta kawan-kawannya matur sebanuhun terima kasih di dalam bulan semua
Hari lancor lancor Tekere-kere sekian lama Tekere kolong sekian lama Teker kulung segala maa Kira-kira terkaulah Kadung etalo terbapak sekali Kare-kare kadung talo cor Mentak tetib abadun Boleh sedera Akan piduk yang mas Akan pita akas Saking tadak panancingan naga Saking tadak panancingan Atas permintaan Bung Abdul Hardiono Angel yang datangnya dari Pelalangan, Bapak Nizam juga datangnya dari Pelalangan. Ayo kasih sambur. Permintaan Junaidi Putra, Kang Jarek Taufik Legundi. Nah ini terima tamunya masih ada di Pergunung Sarian, Tujak Samsul Manjiarto dulu mandi dulu. Tiga tiga bulan Kiran tak tolong Sekak Junaidi Tuh iya lek Tika janji denikiaulah Kiran tak tolos Saking hati Karena laki Ada pemikiran gendingi Cak Abdul, Cak Junaidi ngakan rawon, tobuk, ngakan soto jadi. Boleh soto Madura, soto Probolinggo. Kini semana selekara Coba Warna gunung Mbok Sul Napa dapat kita nian Asussilawati Maitanian Ayo dep-depane tuan rumah. Cari topik ya, pindah deh nak. Iya. Orang Probolinggo. Nah terus. Sabenare gula ajualan soto. Sapa si Melia mau derkena
bule panikale Iya, Kak. pacece lapara Maria lako tabu je lapara melesoto nale pokok tak larang rasana nyaman sing ngocak tak ro karuan duh bermaka lamun rasana nyaman bila korang sedekah bisa tambah kecapa lakar cocok le kelabet kocena jual juga naratin rokena nyara tretan tore pada Apollo soto Probolinggo kak baca nomor seto bede soto bebele bede soto ajem marengakan atatona katakian pasti ketemun Kutata aku pas buru boleh Dekere adena ate Jomatika kentongan ate bulan tak matele kun perak coba kalengan oleh sakit je aduh gula mak cek boleh apun mikirin ate bule manisan madetika ate bule kadung senang Tresna bulaka setada enggana Jomatika kentongan ate paongku enka monalah kanisan tuli beta tuli lamar ka orang tua Tresna bulele lakarta tongoco Nisar bulele kutika yese malolo Acoba tika ben bule kangenangan yese ebek kerenle tika siang ben malam Bule tamate kun peratera ngalena Bula ceke kun cama bas lenger pole Se asa ben tu kerong pole Jomatika setade pole tak patele akun perak coba kalengan oleh sakit cele aduh bule mak cek boleh amon mikirin le ate bule manis ia kun coba tika sepikir siang bermalam Tresna bulaka setada enggana Jomatika cocokane paongku enka monalah karanesan tuli benta tuli lamar ka orang tua Tresna bulele ye ku coma detika
tande om kule lamun ning lain coba tika ya kangen-angen saebek kere siang ben malam. Aduh kakak dikaca jalan malolo semikirin sabenare sampai rasa kabar ke timur seadina buka bu mabuan benar tak kecengalako sengko aja lelek lantaran betnya undangan amun tak depak sengko tondus kanca teropan tak usah kabeter lek mun kun karo enoman eka kebaya tabe sopaje tak sompek pikiran. Jika bener lek bahasa nginum sengkok tak mabuk senyambi balengan Arya undangan ngulbuk tanda kapile mone jual bulan rasol amase aja bang iya kelar tak ada lor. Atur sebanun, terima kasih atas penghormatan diberikan kedua serangkai tuan rumah yang kedua dan yang ketiga Cak Abdul kalian Kang Junaidi sudah tampil di pagelaran didampingi bagian terima tamu diantaranya Nali Junaidi, Bapak Lina, Miss Tomutra, bahkan Bayu, Miss Nambutra, Cak Mali, Pak Taufik, Pak Subatris, Kampung Dulari Cak Nito, Bung Rasid Jumati, Kampung Sopian datangnya dari Sombong, Sugeng Firda Tunjung yang mana telah sudah tampil di pagelaran. Coba Kang dipin sayur geser ke temoran Pak Aziz ya sebelah cc masuk mam. Kula tina rupi
eling-eling marang Mring Gusti atos kersake Rahayu Basuki bekti kula marang Yang Maha Suci inapelana kekayuanku iki lantarana kakata lawan netra kula nyuwun marang Mring Yang Maha Kuwasa ageng kula tinapina rupita aku ra duwe dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo sponsor aku ra duwe rasa aku lila karo wong liya nanging atiku wis kadung mimik dulu nanging kowe milik tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbak ya kowe eling mbak ya kowe janji tresna ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku yo Gusti kuatno atiku Duh Gusti kuatno atiku umpama aku ra duwe dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresna kowe milih tresna liya apa ora eling nalika semono
lara kaya tatu sing tak tampa nanging atiku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging ati kowe wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok ya kowe eling mbok ya kowe eling janji tresna ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku Gusti kuatno atiku Gusti kuatno atiku aja kesusu mung tansah semoyo aku isih durung raja iya jaluk apa ayae jaluk menika warna mung tansah tutur aku durung nyembadane apa wae sandya kelawan apa-apa iku wis mesti aku amot dimai-mai waton kowe Wetone becembreng sentoyong gotong royong gelemu besok kapan Pak Jai aja kesusu yo tansah kesusu Pak Jai aku isih durung raja jaluk apa ayae jaluk menika warna cak tutur aku durung nyembadane umi apa wae sandang kelawan apa-apa wis mesti aku emot dimaru waton kowe bantu aku pete dengan sandoyo gotong royong Atur semanun atas penghormatan diberikan Bapak Tuan Rumah, terutama Tuan Rumah yang ditempati Bapak sekali Rambeun dibundampingi Pak Suheri, Pak Hamid, Dedek Putra, Kang Marto Edi, Tohan Dewi, datangnya dari Naluko, Kartostuti, Cak Buati, sekaligus Bapak Asisa ikut serta sebagai terima tamu. Datangnya dari Makbeng, Busa Pak Rian Rembeun, Pak Kampung Samu Marsen Jinggrung. Sudah tampil di pagelaran.
senja telah tiba di depanku. Semakin sedih rasa hati ini, tak dapat ku berkata, hanyalah air mata membasah di pipiku ini. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku, terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu. Semakin deras air mataku. Kereta senja telah membawa diriku. Bilakah engkau kembali? Di sini aku rindu menanti dirimu. Hanyalah dirimu yang ku harapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis. Percaya akan janji suciku. Cinta dan rindu ini hanyalah untukku. Kereta senja akan kembali. Kereta senja telah tiba di depanku. Semakin sedih rasa hati ini, tak dapat ku berkata, hanyalah air mata membasahi pipiku ini. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku, terucap selamat tinggal untuk
tambang lumpuh owe 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 kau pernah bisa kelaksan ison gandeng riko umpama wis keturutan panjane yo kari lego riko hansana sayang liyane sing ono riko hang dadi lamunan padyane yo welaso iso niki sedeng temenan rasane koyo sing seratan sun angen-angen ya sampe lenggah iso nipeni iso niki sedeng temenan rasane koyo sing seratan sun angen-angen ya sampe lenggah iso nipeni Atur sebanun atas penghormatan Gelora Rambeun pembahasan pribadi Leng Putra Camulyanti Marendi Tuki Paitan sesarengan Cak Idam sahabat Pak Roib penikah asal Probolinggo pindah tempat di Jatisari Sarbejena lakar katon non le marana pe mak tolatona Sumajena lakar katemon kang mas marana pe pangestona mak pangestona Adore ya dore bon naik penang tutak teki ngoan bedus bebena pere kareman seta tetia kare tudus ojak na oreng ojak na oreng Suyono Pito Rambeun kasih sambur. Kalau ada samburnya Cak Supi tak mandi bukan tak mandi tak mangsa. nasek pote duma rasa ber Monggo Cak Supi Poda Sri masa nangka duma bedena masa nangka bedena dan sekaligus Kang Tosari Marlap Wonosri kasih sambur. Monggo kelampina duma cek potena kancing telang sabek dedena
kancing jeleng sabededena. Coba saya dek jaga cabok tompok baik atau bun sereh. Ayo diatur dok bunga. Cincin hati kacek mas tena. Coba nyorotan. Korang malam semajena jenje korang malam mak semajena. Oh, sik tunggu penumpangnya masih ada. Bo Supi Ae 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 Gandeng maturang hereng lagi panatan ulang monare nale maapon malam duta kerale selaku pole monate na kang Samsul ampon la seneng duta kera seragu pole celuluk Kialis mana dua sali Kiara Napa jika maitanian terus dari senana telah kau lelaki Kiara iya lah iya badannya kau kanak benian terak pacar demak kote temor kalen angka monyet tabuan iya ajar kak sukang tika lencak temor ada apa mane mana mak beni cuduan amina amin pak serepenang metek serele duka madeje atina umi wartini rasa epat terus remecah nyari pole tak kok tak pada Budak tak tebon bentika Saria diema Boleh pada cekeronga Lantaran boleh setah Menjara Tuh kakang Torong akhir masalah Ate bunga Pak pendana dika Terroh diabentikan Landaan benarena Tak itu tedung bentar Nyaman ngata Tak kuat rasana bulan etina Tak kuat tu pun sarinya Mau ketika engaan Kelabela janji-janjina Dan
Du kakak sanonto bede di mon abid bulu tatomo benetika saria edema bula panacek kerongan bula ngarap di kamarku tak lupa. Du angin tolong akhirnya masalah ate bingung benar tak odik bener kasar odik se kasarangan teka teti pikiran tak ngide teduh bener tak nyaman ngakak tak kuat rasanya bula etina kerong ampun tak ada benar mau ketika ingat kelabana janji-janjina tika ngocak tak dekat tak penjara. Batur sepaduhun atas penghormatan bagian terima tamu Cak Supri, Manjarto, Matosen, Cak Samsul, Jejang Arifin, Suki Luis, Jawadrawi Cabut Jampoko, Budi Putra Monggo, Ropik Yuli Monggo, Jaipongan, Abung Yesin, Pak Sutati, Cak Warno, Bapak Dia, saking Jajang anak Sumonggo, ayo Jaipongan. Yo, kayak ono ngojek dhisik mari ngono modune enak. Ojek, ojek. Ada sing ngojek ada. Ojek, Kak. Ojek. Kerja, kok ngojek, Kak? Di ba? Abu buang kok, Cak. Ntar karambean kok berempat, Cak.
Di babak ramban duratos. Mak larang. Boleh muda lah bensin larang jadi ya. Telok seket lah kak. Kayak nyetir TV kok ya. Nyetir TV. Apa iya joreng larangan? Yuk, cul. Iya lah. Lah dah Odi lah. Odi. Oh iya lah. Kita kontak lah. Ala koning pengki rembung. Bapak ojek semestinya penumpang. Penumpang rati keberapuan. Mantak mikir ada masalah ongkosan. Siang ben malam ala koning pengki embung. Bapak ojek semestinya penumpang. Penumpang rati keberapuan. Mana tak mikir ada masalah ongkosan. Ate seneng rasana tak karuan. Jalan santai berbulan sambil omongan. Ya pitopian. Ya gol senggolan. Ate dah seneng kabai rayuan. Mana lako tika kotu bangas tete. Nakati. Cek norote nafsu nasetani kota. Maste kotu enga tika panan di belah. Sepikir benetika kelapina. Kembangi hati yang mengerikan. Kembangi hati hang ison etiane. Hang ison welasi kembangi hati.
TKK saumur bulan tapi saat waktu bulan tak lupa TKK dan PA api dengan perantauan ada kirim masalah mau ketika tak sayang totor kisi terus terang eserti kade bulan tapi kasih kepeneserang ate karep sebenarnya lebih tidak ketong atur sebanun atas penghormatan diberikan Bapak Bunga sesarengan Bung Saleh Jinggrung Cak Saryono Asbarai Jinggrung Jauri Bapak Dina sentimen kayaknya. Bagus yang tahu. Kidung tresno yen sinawang kepyaring kahanan bisa anut bungane angenan lintang ing tawang katyane tramu padange bulan gambarane semu sumilire angin nggawa tresno jenengmu kang katut kagawa koyone yen nandang lara asmara jroning nulo mangembar arum pustika kadresaku sesanding marang sliramu ya ayu memanisi jantungku aku hanya kamu cinta wera bera jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat kuku lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali itu cinta
cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin ku bagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Dan hanya untuk kamu aku bersolek, hanya untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku. Dung dung hana Tedung anak bule, anak bule. Tuli tedung hampon malam tika jenah ngesan. Anak manis, anak bule jemper dena keren. Katunongan hati soce Satria Madura. Atur sebanun Kang Nomo Putra Didi Maluna Avanurapi Hamid Arifin Begidismo Jawa Vira sesarengan Bung Said Brangga beserta kawan-kawannya. Pak Nawel sering geser Pak Sri. Andi geser. Nah. Garwa purwa prajan
sik. Ya gendengan tersopan je alosa bacelena tika cek sapana sade je pade tero kenalan bami semaka cek manesa sungut ngajelek cek pantesa pajelena tika cek sapana sade je pade seneng atena ate seneng dak tikarek lampi pote beri kate mon sanoto karong pole siang ben malam dikasih pikirin sanoto tiga gentong anate hati senang dak tikarek lampi pote beri kate mon sanoto karong pole siang malam dikasih pikirin sanoto tiga gentongan ate Atur sepadun biar coba email brolo dadinggo Naruto nih adi hitung do sus dihitung penumpangin do waduh gede le apa cak bekake mi iya cak mak lemes bola kita ngangkat kok ngite kok todus cak iya sontek tinggi mi iya ya kok beda-beda kakek beda atas ya ke bemar sakit ron jenaki kok tak kelar ngogaki cak kakek yang atas ya iya lawan menjajak aja cak dari mana demandir manesa iya erojek mandir celoan terus dia apa mi monetina kak sugeng mantir nangisa iya mone ajek pak mis kali mantir noroa ecang kocang le mak kopirena sae kocang kamire kopong cek sanga bos sangkak marlap tika mona atena adut samangken tika teka Apollo ekoro aka Abdul Putra semangkana ngalak minyak dupa epelan cokro tika jatina bilenga rasa tak kalah jaminaan mak seret dekel daunnya jete pandiin jadinaan umi monoreng niser adeki mon bate butuh kelangse pas laju tak teroka sing ngalara kara
Oteka Mas Tantona foto. Terus Setina tiga rasa emang jebel mate tiga salah setan. Cek teron Naomi aro cekeran duh saking detek rontona kampung cek teron naring rambeet ngajek keburu saking detek preina lago Terobuleka iya kenapa ondan mele Iseta tertada bengsina terus Terobule senoro atika deki noro deki Karene ser uleta ko edina oleh rokok mi ya tak oleh nyulet saking kakompor oleh norok mi ya oleh nginep saking tendung edepon atur sebanun terima kasih atas penghormatan Gebriko Marlap Bapak Gepit ya datangnya dari melamar sudah semua terima kasih istirahat dulu makan dulu terima kasih sampai jumpa kembali besok.